kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyate ko ng pipitula kay. Gimatang dadinaw iti washing machine da. Isumay ti kunana Georgia bakit? Tapno saan ka no amarigatan ni bakit na nga aglaba? Ay nawaw. Abay kumapailaan. Kaawa mo trabaho ni Corina nga asawa na. Di na ay maanusan ti agilgail. Isupay ki di agastos dayta. Bay takwarta na may. Kwarta ti anak ta kunam awan ti maurnong dano kasta kanayon. Tunggalag sweldo ti anak ta gumatang da iti baro agamit da. Di ka man nakibiyang bakit? Saan na mo na dumaw-dawat iti kwartakin ka? Sa dino ti ayan ti payong kaon. Di mo imbaga, rumor ka man ay. Pakibiyangam la amin ay. Nagalas ti kasta nga ugalim bakit? Anyan tulangan ti panunutan da abalayan sisel no kastalay. Siya to pay iday. Ay, agsadeng kan. Makaumat ti kasta. Day, ada magaya mo washing machine yaw Corina anak kaw. Ay wananang, ginatang ni Dino. Ay ka nasaya at ano nalagip na tigim-matang. Tapno saan kan amarigatan nga gulgal anak kaw. Kabailak mo tiya gulgal nanang. Ay sos, nasaysayat matlaang no adda washing machine. Tapno adda oras mo ang mga sikaso kadagiti anak yaw. Sa bagay matkit di ananang. Ay gayam. Saan sabutan nga imimay ni Abalayan Georgia anak kaw? Nabayagan asan nga imimay nanang. Ay na. Sigurado nga adamanen maibagaday jay atao no makita na ti washing machine yaw. Siyak tupay iday, kunanan tumanay. Nakasaritam ka di mutlaang ti anak ta. Saan nga raw? Nabambanugak laang anag na. Kung naktumot nga minkin ka, saan kan amapan? Ngam ipilit mo ti kayat mo. Kasano ko makasaritak ni Dino, kaada ni Cecil, iti ayanda. Ay kitnapan kalat ta kumaa, ta naging nistorya kayo pa'y kan abalayan sisel. Ay nawaw, sanay. Awan mo lang ti pagsaritaan may iti dayjay akong sentidor. Amom ka day, nagmaya ti kakatawaan da ni Corina itay. Manugang ko namot abakay. Yak pa'y nang ginawagam iti manugang ni Corina nga asawa ti anak ta. Kas nakunak iday. Saan ko akayat ni Corina para iti anak ta? Ay nawaw. Mano atawanan sipod nagkalay sa na Corina kan linaw. Nga maging gayta, dahi tapay laang isang kaibagam. Nagalas man ti kasta. Kumusta kayo nanay? Napaanak iti ayan yaw, hindi na minsan dinaw. Saan ako na nagpakita, tada mo gayam ni Abalayan Cecil. At ka di ibagayaw, nanay? Kaya pa, tunggalag sweldo ka, gumatang kayaw iti gamit yaw, anak ko. Anyan tulay ngayon ti mabatay no kastalang. Di yo amo ti agtipid, di yo amo ti agurnaw. Washing machine lang iti ginatang mi, nanay.
Nakita kang nginginain, ti ginatang yu a washing machine. Uy, heavy duty ti kasapulan mi nanang. Tapno sana marigatan ni bakit ko nga gulgul iti mureng. Sakto pa'y iday, ubing kayaw. Uray ubba kayaw, aglablaba aklatta. Ay nananang, sabali sabali ita. Anya ko mati nagdumaan na dinaw. May ruwam ni baka umaw itinam ay no kumplituam ti appliances yo. Yak maawatan ni nanang tatang. Di mulatan ni kaskasaw. Noon niya ti bagbagana, dinaw anak ka. Talaga nagalas ti kasta nga ugalyin na. Nagsasao, kanayan na nga ibaga, siyakto pa'y idi. Mahilig ang mga ikumpara. Dahil tamot laang ti jakayat kaninanang mau anak ka. No siyak lang amang pampanunot. Kaslat ti kayat na kat agrigat kami. Lalabait nga umapapal lang ni nanang mau. Ano kumangit ti apalan na tatang. No kaya't na agad mapan makiwasing iji balay. Asidag lang mat ti balay mi, tatang. Sipod na am mo ni Dino day tako rin na dakkel ti nagpaliwan na pipitaw. Nagbaliwan may talaw-lawatam ni tabakay. Ay, no kasta nga adda ti ibagakin ko na, kanayon laangin akong traad na. Una ta pamilyadon ti anak ta. Anya ko mati-expectarum nga ay. Nimbag ko mamay, no saan akas ka ni Kuri na tinaasawa na. Nakasaksadaw. Kasano ko maamay baga masadot ni Corina. Kat nagdalos ni balay da. Panasam ti mapanagpasyarigayan da ah. Ha? Kasjay, ti sadaw. Masapol na nakawashing machine, no aglaba. No aglutaw, naka-rice cooker. Siyempre, ibirok damit ati pag namaayan. Nga maibos mo ti sweldo ni Dino nga anak ta. No kastalaang nakay. Tinapatag. Saan daw dawatan ti kwarta agas gastusen da kadata. Sino ti kadwa mamakitsinda ko rin na bakit? Inanang lakay. Sikapay lang ti makamu kadagiti ubing Anusan ta tanas ka na makitsinda akmanon. Tani, naibusan ti bangos ken karni nga basto tayo. Ref tumat ti sumaruno ngayon nungak. Tapno saan ka agsubli-subli ang makitsinda? Inton kuan, adan tumanan maibaga ni nanang mo. Sana bali takwarta tamot ti mausara. When ngam, siyak tupay, idi. Kunanan tumanan no maamuan na agim matang tayo iti ref lakay. Sana dakis no kaya tayo mo ti agnamay. Sana mo ta mabalin nga agsubli-subli ka ang makitsinda. Asino ti mga sikaso karag iti ubeng. Sapay manmano ti tersena dito ayan tayo. Si kangarudan ti makaamula kay. Sige, agrubuata kon. Sigurado nga agur-urayan ni nanang ija paradaan. Awan ka din tigatagam, Corina anak kaw. Nakapalingki ako nanang. Da kayo ngay. Ay uray siya anak kaw. Nakapalingki ako. Ay makabanog mati kastoy. Mamin ano ta makitsyenda iti makalawas. Karkaro kayon ananang. Sapay mahilig ni tatang iti karni kat awan matrefyo. San ang mabalin gumatang kayo iti ado. Ay wan nga rod anak ko. No adala ko matirse ng aglakla ko iti frozen foods iti ayan tayo. Saadan ang masapol nga agpasentro ta. Bayan nyo nanang. No makagatang kami iti ref, makiusar kayon to ni tatang. Ay saus, isupay manan agastos anak ko. Nanginan sapay matiref ita. Talaga kasta nanang. Ita apanawan, awan ti libre. Sa linaw ti papanam Georgia bakit? Mapanak iti ayan ti anak ta, lakay. Adaman laang mapangko sa suday.
Nay, kita ang mga adumanan ti makita magamit na kat sumanaukan tumanan ijay. Una, tamasapol ang maisuro na gitubeng. Narigat tumairwam da itinamay. Ay nabaw, saan nga ubing ladino ken Corina? Sa may sa oray asinaw kat kayat na tiagnamay. Awan, ti pagbanagan ti tao, ang mairwam itinamay, lakay. Ay una yan, ti kasta ka panunutam bakit. Dipindilat tamat iti tao Ay, awan latamok. Isudan tumulaang ti kakaasin o kwa. Ay, kitain na. Narwamak itirigat lakay. Sakto pa'y iti, kunamanan Da kayo man pa'y timakam mo kadagiti ubing nana. Ay nawaw, kasangsang patyulaan, Corina anak kao. Nalipatak nga ron ti cellphone ko nanang. Amangan no adda umawag. Sapay adda order ko iti online. Sige, mapan mo alaan. Nuapay nga minanalipatan pay laang. Asidaglaang matkit di ti balay nanang. Awan may 1 kilometro. Mala, agawaam nga raw tamang ipapudo takon iti kapita yaw. Di yung impakpakamo nga umay kayo gayam dito balay nanay. Ni Corina, Andada di tayan ti katugangak nanay. intugot na dagiti ubeng. Wala na. Nasayaat nga raw no kasta. Tapno saan na amang ti ibagakin ka. Amangan no sakitin ng tumanay. Anya ti gagarayo ayan nanay. Ada ka na ute hindi liber da adakkel a karton dito'y balayaw hindi na minsan anak kaw. Dadya ka di. Ref dadya nanang. Tapno sana na mabambanog ni bakit ang mapan magtinda. Anya ngay dayta? Hulugan. Wala nanang. Ay nawaw. Apay-pay laang nga gimatang kayaw no hulugan mo't laang. Anusan na ti mapan makitsinda do kwa. Sakto pa'y iday. Pagyamanan na kiidi at datit kwartam nga ramatin na. Ne, adda kayo magayam nanang. Kumusta kayon? Ay, Corina. Ne, naklat kayon samot ang nakakita kanyak nanang. Ay, Nagsubli ak tanalipatak ti cellphone ko. Jakmat impagarup nga da kayo gayam dito'y balay. agawid akon, dino anak ko. Huwing gayam. Kasangay ko intun umay asabado. Umay kayon tuway. Di pa'y matnebos ti kapeyo nanang. Makapaawan ganas mo nga may. Maputan kayo ka din o nangang ti asawak ti imbagayo. Oray man mangag ni Corina pudnumay. Ni nanang mat. Kinasadot na, ti ipakpakat na. Kita appliances laang samay ti papapadan ti susweldo anak ko. Tasaan mo ta mabali na baybay ak ang mabambanlog ni bakit ko. Nang runa kat anda pa rin ito bingas asikaswan na. Agbalintukid din ang lusyang no kwa. Ay nawaw, naanano ka, Corina anak kao. Nakamisuot ka mata nagsublay. Talaga sa bali ti ugali ti katugangak nanang. Saan ka maawatan anak kao? At dati ina ni Dino ijabalay nanang. Jak amo ang mapanggayam ijay. Inchamba namat nga awanak ijabalay. Anyagay manan ti ibagbagaday ja ataaw. Siyak tupay idi. Kun kuna naman idi nakita na ti kabarbaro aref mi nanang. Ay, awan lat ibagaday jay ataaw no saan siyak tupay iday. Awan mo nagbalbaliwan na. Nagrigat ti maadaan iti katugangan na kasken kwa na nanang. Hangam, ano samlata anak ko. Addan to siguro pagbaliwan na. Kasangay ni nanang ita, Corina bakit? Mapan kayo latan kadagiti ubing lakay.
Si Kangay, saan ka amapan? Saanan? Masadutak? Ay nawaw, saan mo na mabalin na kami lang timapan? Diyak kaya't timapan. Amangan no adamanan may baga ni nanang mo. Mauawatam na taka din ni Nanang, bakit? Iso nga roda siya kung ti agad jas. Tapno maliklikan ti saan apagkikin na awatan lakay. Kasta nga rin kayat mo. Numapanak iti ayan niyo. Siyak tupay ide. Kunanan tumanan. Ay, sa dutak tumat ngamin iti imatang na. Ayan ngay dagiti apo ko, dino anak ko. Di na kayat ti sumurot Nanang. Anya! Di na kayat ti umay tawan kano ni Nanang da. Na, apay nga na di mo intugot ni bakit mau? Urin ni Corina, di namat kayat ti umay. Apay ka na. Nasakit tinakam na itinangag na idinaminsan nga daw Nanang. Awan apaan na kayo dagiti dadakkel na no kasta ti trato yu ken kuana. Ay nawaw! Anya ti makunam, Georgia bakay. Saanan nga imay dagiti apo ko taken linaw. Ha? Saan? Laeng asadot dayjay ako rin na. Na pride pie. Anya kumangay ti pagsakitan tinakam na kapudno mo ti ibagbagak. Siyak tupay iday. Ugbak dagiti ubay nga aglablaba. Mano-mano pa ti panaglabak. Haramidek amin nga oray incomplete ti appliances. Irugi manen dayta syakto pay iday. Kayat mo kaday, abir ngasan kay ti syakto pay iday. Awan la ti bagamon no di day talaan. Wala tapudno magsanaya. Isu nga rod ang maistorya kadakwada lakay. Tapno pagadalan damo laeng saan naya. Sana kasta ti mangisuraw bakit. Kasla daliban nga apal mo no kastalaan. Ala, wun, basol kaon. Basol ko amin ay. Lakay, kasla adayo mo tirik na dagiti apo kutakanyak. Kasanaw kat nagalas ti ugalem. Oray asino mo't Ay nawaw, siyak la akanayon na ti pabasulam. Siyak akanayon ti kamalay iti imatang maulakay. No di mo kayat nga madayo tirik na dakin ka. Agsingsingput kaan. Sana na ita pakibiyangam amin na makitam. Ay nawaw, Di mo ikumpara amin na makitam. Awan gumura da talaga ken ka. Padasam, tagbalin anasaya at kadakwada. Ay, sigurado nga ayatin da ka bakit. Oh, da kayo matgayam nanang. Awan ni Dino dito'y balay. Aday ti trabaho na. saan ani dino ti gagara, Corina, anak ko. Ha? Sika, ti kayat ko ang makainistorya, anak ko. Agtugaw kayo pa yan, nanang. Ay, agyaman na ka, anak ko. Ay, anyang ay, pasensya kan no nasaktan ka kadagitin na isawsawang ko iday. Amaw, kamalik dagijay. Nasakit tirik na, itikas dyan ay sawsawang iyo. Gaputa makita, kan marik na asipupuso mo ti panagdawat yu iti pamakawan. Sige, pakawanan kayo, nanang. Ay nawaw. Agyaman ako unay, anak ko. Ay na. Mayat gayam itirik na no kastoy. Kunak lakit tinusaan kan nga agawin, Georgia, bakit? Ay, pasensya kan no narabyanak lakay. Sa dino tinagapwa maya. Iti ayan da dinaw. Ay nawaw. Anyat inaramid mo igay. Nagpabida ka manay. Anya kumapay. Nagistorya kami, nagsarita kami, iti manugang taa. No kasta,
nasayaat kayaon kan Corina. Wen lakay. Nagkidawak mo iti pamakawan na. Nasayaat kami. Dahil nasayaat mo't nga ron, ano kasta? Kaamaw lakay. Ay, nalagan gayam tirik na no kastoy. Katuan intol maminsan, tagpalam tangiwat mao. Di ka mangisawang iti pagsakitan tinakam, ti pada matao. Ay, nawaw! Saan nga amin abanag ket pakibiyangam. Respeto ti kasapulan tapno maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.